وعن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه قال أغمي على عبد الله ابن رواحة فجعلت أخته أمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك زاد في رواية فلما مات لم تبكي عليه رواه البخاري. İmam Bukhari'nin rivayetinde Hazreti An-Nu'man ibn Bashir aytadi. Hazreti Abdullah ibn Ravaha degen sahabi esi olup kaldı deydi. Esi olganda adamlar öldü de oylaştı, öldü de oylaştı, esi oldu. Facalet uhtuh Amra. Amra degen karındaşı iyilap başladı deydi. O bizim toğuz ele tayangan, anda ele, mında ele, günümüz kanday bolot. Dep oşontu iyilap başladı deydi. Degende tigi hayır esine geldi. Esine gelip aytdı deydi. Sen mındayım elem tiginden de iyilap atkanda benden surak bolup attı. Sen oşundayısın mı, sen oşundayısın mı dep surak bolup attı deydi. Toğum ele degende sen uşulardın toğusu ölen dedi. Sen uşulardı korkup sen rızkı verip durup sen uşulardın kudayı ölen degende sen enne de iyilap atkan bolsun oşo suraktın bardığı mağa bolup attı deydi. Demek uşundan tigilerdin iyilaganndan tigil çındaylı saptalat degen söz gelip çıgat da. Antkeni oşol adam oşolorgo akidasyny oňdogon emes, tuura tarbiýe bergen emes, aytkan emes, üretken emes. Oşol kılgan işin öz başıňamış muna uşul жерден bilinет deydi. Ыйлап atkан bul munkar iş, ökürüp, kıykırıp, bakırıp, koşok koşalgan neseni barın aytıp, komus çınap gelip, estradat gelip koy, başka kılıp koyup, oşonun bardygy munkar iş, sen munkardy, oşol munkar dep emni aytkan joksun özüňiň kimleriňe deydi, janagılaryňa. Oşon üçin dep sünnet. Anan eso bana kayran öle turgan adam kayra öldü deydi. Ölgöndө uşa karındaşı gilagan jeri jok deydi. Gördüňerbi? Sahabi ayaldar iman uşunday ele, şeriat aytılganda atkarışat ele. Bizde oşundaga jetişibiz gerek. Biz mamleketimizde, elimiz, yurtubuzda iman gelmeyince oňdaşybız taptakır kıyın. Ekonomikany je başka meseleni, mamleketdeki stabildiүүлüktü, jumuşsuzluktu, baldarın jetim kalıp bolsun. Hazır atası kızlarını zortop atkandar, kadimki internetten görüp atabız. Oşonun bardygy emne gelip takalat, imany joktukka gelip takalat. İmanı joktukka gelip takalat. Eger iman bolsa bir aytsaň oşonu atkarat deydi. A bizdiki aytma tiling teşilip kalayın deydi, kayra oşol gepinde jürgen bolat. Demek biz imanga go adamlar var, ayaldar çaşını östürtken hareket kılat. Ana mınday jür, ana joluk salın. Joluğun ikinci orunda kalıp kalat, iman birinci orunda turat. Joluk salına süyüne öresin, birok anın bakşıga barat, ayaka barat, biyaka barat. Görüngen jerde jüret, joluğu jok adamlar kılbaganda kılıp jürgen joluk çandarыбыз bar. Janda emes be. Geçe bir tuğan sura verit radyodan. Men özüm esopkam televizorunda gösterip turut jana Maral FM'den. Bir tuğan jakşı ele bir tuğan eken aytat. Men namaz okup aytam, ilgari bir okudum, men turguz alıp aytam, iş okup aytam, birok sakalım bar, ne kılam deydi. Sakalı var eken, emelde sakalı bolsa аны oylayt da olya bolup kalıptır dep. Al namaz okup ayt eken. Bir jerge toyga barıp kaldık, toyga barıp aytylek, taksir gelbeseňer bolbayt dep bardyk, arak jok, halal toy eken, birok muzika jayында eken. Şu kulağın жаңырып turat, ana bir malda bir sakalçan taksirыбыз çıkıp, ortaga düşüp, bir paştüte jalaňaç ele kız menen vayska düştü aýaby. Sakaly meni sakalym 4 есе uzun. Şunday boldu. Barıp aytaýyn deyim, iki sakalçan uruşup ataba dep neme kılıp düşer. Tanybay. Şunday tegeren hiç kim jok, hiç kim başta elek, şu kıykırıp arasında kıykırıp tegeren vayska düşüp bilebat da. Adam sakaldy kişi durmat kılıç gerek, öz durmat kılıç gerek. Okşaş emesmez, okşaşpay kalıp taptakır ele. O yemede saltanat palas degende. Süretleri daha var bir yerde cüse gerek. Bular ugat eken, bunu ayalda ugat eken, bunu uqtu, sıraz uqtu dar o. İlagan jok ölgöndö deydi. Tiginde o ilagan jok deydi. Ve fi hadithil Bara ibn Azibin radiyallahu anhu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem se'ale ashabahu en awsaqi ural imani fe ajabu بعدة أجوبة فذكروا الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وفي كل مرة كان يقول صلى الله عليه وسلم حسنة وما هي بها ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أوثق أرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله رواه الإمام أحمد. البراء ibn Azib aytat, gündördün bir gününde Peygamberimiz Aleyhisselam adamlardan imandın en bekem jeri tutkası kaysıl dep soradı. İmandın tutkası kaysıl? İmandın jivi
Tizgini kaysil dep suradı. Suraganda biröler aytты namaz dedi, biröler zeket dedi, biröler orozo dedi, biröler acılık dedi, biröler cihat dedi. Her bir aytkan jawabı paygambar jakşı birok al emes dep attı. Aytkanın jakşı söz, birok al emes jawabı. Aytkanın jakşı söz, birok jawabı al emes dep aytıp attı deydi. Ana paygambar aytты, iymandın en bekem jivi bul Allah üçün jakşı görüp, Allah üçün jaman görgöndө turat dedi. Allah üçün jakşı görüp, Allah üçün jaman görgöndө turat dedi. Bir adamды jakşı görsöň, Allah üçün jakşı gör. Birok jaman görө turgan bolsoň, Kuday üçün jaman gör. Başka bir nerse üçün jaman görбесен. Oşol Kuday üçün peylin jaman gör. Egerde uşul түшүнүктү Allah üçün jakşı görü, Allah üçün jaman görü түшүнүк кирзе турган болсок, анда биздин коомго бактылык эчегел орноп калат болчу. Анда bizde uğurluk degen bolбойт эле. Анда жумушсуз деген болбойт эле. Анда кыздарыбыз кор болбойт эле. Анда токтогулдагы суубуз азайбайт эле. Ne üçün? Antkeni biz biribizди jakşı görü. Jakşı görü degen sözdün manisi özüңgü jakşı görgöndü başka biröөгө jakşı görü degen söz. Özüңgü jakşı nura görsöň, dayıma себетиң күйүптү, dayıma үй жылуу болуп турсун, курсагы ток болуп турсун десең, анда кыла турган жакшылык кылбайт элең. Адамдардын үстүнөн алардын рызкысын сатып алып жибербейт элең, башка кылбайт элең, кетип калбайт элең. Аманатка кыянат кылбайт элең. Ошонун бардыгы адамдардагы диндарлыктын жок болгондугунан келип чыгып атат дейт. Ыйманды бекемдеш үчүн сөзсүз даватка чыгуу шарпы же башка жолдору барбы? Эгер илим жолунда жүрсөңүз бір жол, бирок урматтуу bir тууганым, даваттын таасири таптакыр бөлөк. Адам ошол дин үчүн үйдөн сурулуп чыгуу деген адам намазга чыгышы кыйын багымдаткан, төргө 3 күнгө. Ана ошо 3 күнгө чыгсаң адам деген, ошол эмне үчүн чыктың деп эң кымбат нерсе убактыңы берген үчүн сенин жүрөгүндө бөлгөчө бир сезим пайда болот. Ал сезимди чыгып эле көргөн адам билбесе, чыкпаган үгө аны сезе албайт урматтуу bir тууганым. Ошон үчүн аны чыгып көрүш керек. Бирок чыгып кандай экен деп көрүш үчүн чыксаң, анда пайдасын билбей каласың. Чындап ниет менен чыксаң, анан эки пайда менен чыгасың. Ошондо бирок эки ойнаткан болосуң. Ыйман деген эмне? Ыйман урматтуу bir тууганым, La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah деген келимени түшүнүп, анын акыйкатын билип, ошону жүрөккө киргизип, ушул касиеттүү сөздүн тегерегинде жашоо деген сөз. Эгер Кудай Таалам кайсы бир адамга жакшылык кааласа, бул ага жеңил болот. Эгер Кудай бирөөгө жакшылык каалабаса, анда бул ал адамга оор болот. La ilahe illallah деген сөздүн мааниси Аллахтан башка Кудай жок деген сөз. Аллах Тааладан башка ибадат кылганга, намаз окуганга, сыйынганга, сураганга, жалынганга, рызкы сураганга, коркконго ылайыктуу болгон Кудай жок. Кудайлар толтура көп. Ар ким каалаганын Кудай кылып алат. Бирок чыныгы Кудай бул жападан жалгыз Аллах Таала. Пайгамбарлар Кудай эмес. Алымдар, молдекелер Кудай эмес. Аксакалдар Кудай эмес. Чочконун башы Кудай эмес. Уйдун өзү Кудай эмес. Тоо Кудай эмес, мазар Кудай эмес, базар да Кудай эмес. Кудай жалгыз өзү Аллах Таала Кудай. Анткени ошол ибадатка ылайыктуу. Андан башка Кудай жок. Ал жалгыз. Ошонун алып келген дини менен жашоо Кудайды жалгыз деп билүүгө жатат урматтуу bir тууганым. Эгерде bir адам Кудай бар бир деп туруп, бирок анын жиберген дини туура эмес дей турган болсо, Кудай бар деген сөз жокко чыгат. Бизде бирлер мен деле мусулман анам бирок дин андай мындай. Жок. Kudaydı бар деген, Kudaydı жалгыз деген адам, Kudayдын жиберген шариаты эч күмөнсүз толук деген сөз. Туура, мен мусулман катар барын аткарылып айткышым мүмкүн, бирок диндин өзүндө айып жок. Эгер ошол дин менен толук жашай турган болсоң, толук бактылуу болосуң дегенде жүрөк алып кирүү деген сөз. Бул дин акыркы дин деген сөз. Кимдир бирөө ла илаха иллаллах десе, бул акыркы дин, башка дин жок, башка дин издештин дагы кереги жок. Анткени диндердин акыркысы ошол ислам дини, мындан кийин башка дин келбейт урматтуу bir тууганым. Анткени Куранда Кудай Таалам инна дина индаллахи ислам, Кудайдын астындагы акыйкат дин бул ислам, мусулманчылык деди. Экинчиси Мухаммад Расулуллах. Мухаммад деген киши бул Аллахтын бизге жиберген пайгамбары. Ошого күбөлүк келтиребиз. Саллаллаху алейхи ва саллам деп. Анын мааниси менин жашоо тартибимдин бардыгы Мухаммед пайгамбардын тартиби менен кетет.
ошону менен болот деген сөз. Мен колдон келишинче Мухаммед пайгамбардын сүннөтүн тирилип жашайм. Менин мамилемде аялым менен болгон, менин балдарым менен болгон мамиледе, менин кийген кийимде, тамак жеген, жүрүш турушумда, жумушка барганымда, жаратылыш менен болгон мамилемдин бардыгында мен пайгамбар көрсөтүп берген тартип менен жашаймын деген маани урматтуу бир тууганым. Мухаммад Расулулла ошол пайгамбардын сүннөтү менен жашасам, ошондо толук бактылуу болом деген сөз. Мухаммад Расулулла деген сөз ошону коргойм, ошону колдойм деген сөз. Кимдир бирөө бузуп алса, жок андай эмес, чындыгы мындай деп айта алам мен деген маани урматтуу бир тууганым.